Today is 31st December 2019. Ni chu atla don tak nia le o abalung len khak tak em aphelat la chan don The sunset in the west. o chan veliam chep ta sang ni som le pakua ni tla hnung ber a chan ve aliam thlamek zela a ui omin lung len khak don hle ni aliam mek zela ni chan vi ai tam liam ta a liam zo che pe win tlai ni tla ang hi engtika ma kan hmu le to don lawani sang ni som ni nak tu ka chang chuan ni to dona sang ni som pakua ni tla kan hmu le to ngai don lawani kan dam chhungin il che pe il tarai rai mai le tai sang ni som pakua ni tla chu kan thlir liam ta a Goodbye 2019.